Pozdrav ekipa, evo brzinski na početku ovog videa. Stigao mi je jedan paket, unutra se nalazi jedna Armitekova naglavna lampa koja će biti od jednog od vas. Sve što trebate napraviti za usvojiti ovu naglavnu lampu je ostaviti komentar i u roku od 15 dana mi ćemo izabrati jedan slučajni komentar slučajnim odabirom te možete usvojiti ovu lampu. Sad ćemo otvoriti paket brzinski da vidimo o kojoj lampi je riječ. Evo, radi se o Armitec Wizard C2 multi flashlightu. Znači ona može biti vaša. Sve što trebate ostavite komentar ispod videa zašto bi vama trebala ova lampa i u roku od 15 dana, to jest ne u roku od 15 dana nego za 15 dana od objave ovog videa idemo na slučajni odabir jednog od komentara i ko osvoji, lampa je njegova. Tako da ukratko to je to. Rogi ekipa, uživajte dalje u videu. Ide noćni ribolov opet 2 puta po cijelu noć, pa da vidimo šta sam to ulovio. Naravno ekipa, za sve druge koji misle da nemaju sreće, za one koji planiraju kupiti neku od njihovih lampi, postoji kod BB Fishing. Odite na njihovu stranicu www.armitec.com, bit će vam dole u linku u komentarima i u opisu videa. Upišite BB Fishing kod i dobijete 15% popusta. Rogi. Evo ga nakon punih 10 minuta, mali orbunčić. Nadam se da ga dobro vidite, vraćamo ga u more. Evo je radelica mala, nju ćemo isto vratit. Mala radelica, nju vraćamo na bibija ulovljena. Molo.
fratar. Malo bolji fratar. Njega ćemo zadržat. Opa, Arbun, lijepi. Dobar Arbun. Oradelica. Evo je catch and release, još jedan. Ovdje je. Pirkica. Oradela broj 3. I nju vraćamo.
Opala, evo je. Napokon lijepa orada. Napokon lijepa orada. Porcijašica. Napokon nešto da možemo uzeti. Još jedna rodelica. Opala! Lijepi fratar. Predivan. Evo ga. Rodelica. Evo je. Vraćamo. Ovdje. Kako je ovo moguće uopće? Šatica, nevjerovatan udarac.
Šatica. Šatica. Okay. Mali ranj. Uša tam. Opala. Lijepi arbunić.